Anting pamagpasikan king lantern tradition at culture, mi kasayang metungo conference pilat ang daring miyalawang universidad, kilobat kilwalning Central Luzon king panimunan ng University of the Assumption. Banwang 2019 anyang inumpisara ing national conference at pauli na ning masanting apirakayan daring balang participants, may ginaining international. At king pamagbalik na ning International Conference on Lantern and Cultural Studies magumpisang February 21 at mapupos February 23, lakwas da pay ning pelabungan. Tayo buring ilimitahan kitang lantern culture nune other aspects, other dimensions of culture, which is why we included cultural studies. But before, may gumpisaya 2019 as National Conference on Lantern Studies. So makafocus ya mo king pamangawang parul, king tradition ng pamangawang parul. Unang baka nita, mas marakal tamo ayag-yag ni nagumambul king kultura niya digdag tayo ing pamanigaral king mayaliwang adle or aspect na ning kultura. Megsilbiya mo namang avenue ini para king research agagawa ng Gen Robert Blanza, ang metong estudyante king University of the Philippines, Baguio. Itong conference na to, I'm very thankful for it kasi hindi lang siya limited for sabihin na nating professional researchers na, sa mga adults na. Inopen din siya for students like me. I'm still an undergraduate student, pero inopen nila. Tinanggap nila yung research abstract ko and nakapag-present ako dito. So, I'm very thankful for the opportunities like this. Kasi, tapos especially, hindi na lang limited sa lanterns. Although about sa lanterns yung pinresent ko, pero hindi lang nilimit sa lanterns. So, nilawakan pa, ginawang lanterns and cultural studies. Magnasaya mo naman ni Blanz sa adatang ingaldo, makasawping kayang pamagaral may kipamagat, o yan na ring sulong kurap-kurap, the genesis and growth of lantern industry in San Fernando, Pampanga, 1900s to present. Masanting mo naman ingantika nining pamikatagun para kang estudyanteng Christian Gabriel Dizon. Natutunan ko po na yung kultura po namin ay konektado din po sa mga iba't ibang kultura. Katulad po ng Kristyanismo ay connected din po to sa Hinduism, Judaism. Dahil po sa parol na po ginagawa namin po. Yung light po, it's significant, ay nagkakalugan po siya ng life po para sa iba't ibang kultura at yung Diyos po nila. Aliwa mo rin kaya nakang participants king Second International Conference on Lantern and Cultural Studies ding mababiyasa king mesabing kaganapan. Agyang presidente na ning UA, dakalya mo naman kano abalo, pauli na nini. Importante para karelay nini. Itang ma-expose la, parang tradisyon tamo, ating centrality ng parol king kaya katamong Kapampangan tradition. Intutunan niyan pati ako mga bigla dakal ko ababalo kasi may ragul ko enak man mayanad mo naman kay makanya na belwan nyapin kana ko ining present da kay conference ini ampo karet na milabas sa conferences maragul bala mo pamagpalino kana ako lalong may lalaming kay balwang ko kay Kapampangan ang po kaya katang kultura. Niya palagi yung karela mo naman, anak la pa, mahiyanad no kaya makanyan, mas masanting, mas lalo dang ay appreciating karelang kultura. Samantala, bang magbalabalaos ing pamanyulong king lantern tradition and culture, metong pa karing inisyatibo na ning UA ing pamangawang module at turo karing proseso na ning pamangawang parul. Mumuna po in Assumption, University of the Assumption, miglan sa diyang training module on Kapampangan lantern making. Nanungnuka rin ta pong module. Later, malaunch siya itang training module po. It has 6 lessons. So from pamangawa hanggang pamag-disenyo parul. Kasi po, even king Pampanga, may aliwa lang klaseng parul. Aliwaya ing parul ng San Fernando, king parul ng Angeles, king parul ng Magalang. So dapat rin po, di din nila namang espasyo, king conference bang kanita, mas akikilala yo na ning pamialiwa rin parul. At the same time, mas akikilala tayo ing kakatamong kultura, ing kakatamong identidad na makaangklaya king kakatamong kultura.
Kasabi na naman ning forum ing metong exhibit nung nuka rin pakatindayag daring mialiwang painting dikilking kesalaysayan, kultura at tradisyon. Kaya be Eliana Canilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Lawrence Mendoza at ing pusong Makabalen.